Wethu kuthiwa isandla segcokama siyathinta siyabusisa akusho mina kusho lona igcokama lokhu ngushiso yini na umenzi insizwa ke idume kakhulu emculweni kaMaskandi ke lapha ke usenze into ebingalindelwe umuntu ke lapha ke wabhala imoto yakhe ngegama aliqanjwa yena ke lapha ke umthandeni ke igcokama ke elisha uyibhale ukuthi ke ugogo othungayo lento bafuthi ke yenza abantu abaningi ke lapha ke inkundleni zokuxhumana ke beyiphawule ke ngokwehlukahlukana ke kwembono ke abangama Red Nation bakhomba ukumbongisa umenzi ke nakuba ke sebambongisa ngemoto yakhe kodwa ke bambongisile ke futhi nangegama aseyibhale ngalo uthe kusasa lokho kusayo ke la abizwe khona uzobe ke yabonakala ke ngalo leli gama elithi ke gogo thungayo ke lapha ke leli gama liphuma ebunsizweni liphuma ke kumthandeni igcokama elisha ke umfoko amanqele ke insizwa ke yasemdletsheni bafowethu ngicela uqala nginibingelele abangakaze ke sidibane nabo kuleli khasi ukuthi sanibonani ke ngingakhohle ucela button subscribe ke niphinde ke like la video ke enginenzela wona bafowethu ke buyamangaza ke ubunsizwa osubukhona ke esikhathini sanamhlanje ke beyinsizwa ke ezicula ke uMaskandi umthandeni ke unayo ke lento yokuqamba abantu ke amagama mase yahlala sikhumbula ke ukuthi ke sinobaba omncane ke lapha ke yena ke uSigwebo Sentambo siphinde ke sibe ke negana ndoda uMafikizolo naye ke usanda kulithola sizoba ke nomenzi ke lapha ke ugogo uthungayo ke lapha ke naye futhi ke usinegama bonke labaculi baMaskandi lamagama ke bayawa appreciate bayawamukela futhi ke bakhombisa ke ungabi ke nankinga nalamagama babizwa ngawo asuka nje le emdletsheni kwigcokama elisha ekutheni ke insizwa meyidlala ke zidlalisana ke kuze kuphumela amagama lento ke iyanconywa kakhulu ke ikhuphula uMaskandi ke ikhuphula ubumbano ukuthi uliye phambili bafowethu ilezo